Tang kaweru keempat biang, aru keempat biang. Hanrai daka hat-trick sendon, kerwit Lionel Messi. Kabala pelang sendon yu bantau history. Haka World Cup. Tang hapo ka shisngi. Ulak ni pas lut paro kirangi lakai. Kibadan hakalis jong ke all-time top scorer jong ke World Cup. Kata ya Ronaldo, uklus bat Mbappe. Dalang baka nag-hat-trick kabau Messi lalaban tep Persia ke Algeria, ke Argentina ke laban job, lain not gol. Bat nagaliang jong Lionel Messi pat, uladon kanru gol, hakalis jong ke all-time top scorer, dakabasyang hakakerdan ke Banengkong. Nagaliang ukilan Mbappe ru, hanin kamit ulalaban tep gol nakabenta ke Fran, kababalang yak Fran ban job lain gol, kaway na ubar kola. Syuk nakaliang Erling Haaland ru haka jingil kai ke Banengkong ke jong haka FIFA World Cup. Ulala ban kerwit gol na kabenta ke Norway. Kabapelong ya ke Norway ban job salwe gol ya ke Irak. Artelino Haaland kaway na Ostigan kaway ke ban gol. Kadba habangi paipat nakaliang Cristiano Ronaldo sibit menta kamit haka Porspeu baje siteng. Ansay kai ke Portugal. Persia iya ke DR Kongo. Haka nega jingil kai. Ruben Dias unmis namarba 4 fit ha. Kublai Shibun.